Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri iyakuretv. Iyakuretv ni mbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 7 ukwezi kwa 7 umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe bikore rwose, wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Byari amarira n'imiborogo mu gushyingura abasirikare b'u Burundi baguye ku rugamba muri Congo. Uyu munsi kwigenekerezo rya 7 kwitongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda mu ntara ya Bubanza habereye igikorwa cyo guhamba abasirikare b'u Burundi bagera kuri 42 basize ubuzima mu mirwano ikomeye ibera mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Muri bano basirikare harimo abasirikare bagera kuri 5 baguye mu isanganya rikomeye ry'ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi bwari buri mu kiyaga cya Tanganyika kwigenekerezo rya 4 ndetse n'irya 5. Nkuko twabibabwiye mu makuru yacu yatambutse, kwigenekerezo rya 4 abasirikare 2 b'u Burundi baguye mu kiyaga cya Tanganyika. Bukeye bwaho kwigenekerezo rya 5 ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi bwari bugiye kuzana inkomere zakomerekeye muri Congo bwakoze impanuka ikomeye mu kiyaga cya Tanganyika, abarenga 17 barapfa. Kugeza ubu ibiziga 5 byonyine nibyo byabashije kuvanwa mu kiyaga cya Tanganyika, abandi baburiwe irengero. Ibi biziga 5 rero bigiye gushyingurwa hariya ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda nk'uko umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana abitangaza. Ibindi biziga 37 bigiye gushyingurwa ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda n'abasirikare baguye ku rugamba mu buseruko bwa Congo. Amakuru yizewe atugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko bagiye bagera mu Burundi mu bihe bitandukanye. Hari ibiziga bigera kuri 7 byabanje kuza birimo umusirikare afite ipeta rya majoro. Biravugwa ko Majoro Sinzoyiheba yaba ari mu basirikare bagiye gushyingurwa hariya ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda. Sinzoyiheba yaguye ku rugamba ku igenekerezo rya 2 uku kwezi nk'uko amasoko yacu abyemeza. Abo mu muryango wa Sinzoyiheba baravuga yuko batigeze babimenyeshwa, ariko uyu munsi umugore wiwe n'umwana umwe bakaba bagaragaye ku itongo ry'abapfuye hariya mu gace ka Mpanda. Amakuru yizewe aravuga yuko ku munsi w'ejo aribwo igisirikare cy'u Burundi cyahamagaye umutambukanyi wa Majoro Sinzoyiheba uyu nguyu bakaba baramumenyesheje ko ku igenekerezo rya 7 agomba kwitabira igikorwa cyo gushyingura umugabo wiwe waguye ku butumwa bw'akazi muri Congo. Amakuru kandi akavuga yuko iyindi miryango yose ifite abasirikare babo baguye muri Congo itigeze ibimenyeshwa. Ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda hagaragaye abasirikare gusa. Abapadiri 2 kandi nabo barinzwe mu buryo bukomeye bageze muri kariya gace bagiye gukora igikorwa cyo gutanga umugisha ku bitabye Imana ndetse no kubasabira ku Mana musumba byose. Amakuru yangezeho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko igikorwa cyo gushyingura Majoro Sinzoyiheba cyitabiriwe n'abasirikare bakuru barimo General de Brigade Gaspard Baratuza ndetse n'abandi basirikare bakora mu bushikiranganje bwo kwivuna abanzi. General de Brigade Gaspard Baratuza yagaragaye ari mu muduga wa gisirikare. Gusa amakuru aremeza yuko yahamaze iminota igera kuri 30 gusa ndetse nta n'ijambo yigeze ashikiriza abari bitabiriye ibi bikorwa byo gushyingura aba basirikare.
abasivile bari muri kariya gace bageraga kuri 3 gusa, n'abapadiri 2 ndetse n'umugore wa Sinzoyiheba Anatole wari uri kumwe n'akana gatoya cyane bigaragara yuko gafite imyaka nk'itanu. Muri iki gikorwa cyo gushyingura abasirikare b'u Burundi baguye muri Congo byari amarira n'agahinda, agashavu kari kose ku basirikare bagaragaye hariya ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana aravuga yuko yiboneye umwe mu basirikare arimo gukorora amosozi. Abandi basirikare bakaba bagerageje kumufata ndetse bagahita bamuvana muri kariya gace kari karimo kuberamo igikorwa cyo gushyingura abasirikare b'u Burundi baguye muri Congo. Kugeza ubu ngubu imiryango ifite abana babo bagiye kurwana muri Congo imaze iminsi irimo kuvuga yuko batazi neza ko abana babo bazataga. Abafite ababo bagiye kurwana muri Congo bakagwayo ntabwo bigeze babimenyeshwa, ndetse byongeye kugaragara uyu munsi ubwo abarenga 42 bashyingurwaga ntabwo abo mu miryango yabo bigeze babimenyeshwa. Hari bamwe mu basivile bagerageje kwegera hariya ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda, ariko abapolisi n'abasirikare bari bashyizeho za bariyeri babatangiriye mu mihanda babasubiza inyuma. Abanyagihugu b'u Burundi bakomeje kuvuga yuko abana babo bagiye kurwana muri Congo barimo kwita kuri songoye. Intambara ya Congo irimo kumara abana b'u Burundi. Amakuru atugeraho avuga yuko abasirikare barenga 1,800 baba bamaze kugwa ku butaka bwa Congo. Abagiye gushyingurwa ngaha mu Burundi ni bake cyane. Benshi muri bo bagiye baribwa n'inyamaswa mu mashyamba ya Congo, abandi ibiziga byabo bikaborera mu mashyamba ya Congo. Abagiye bahambwa ngaha mu Burundi ntago barenga 300 nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi abyemeza. Ntabwo abo mu miryango yabo bigeze babimenyeshwa, ndetse nta nubwo bemerewe gukora ikiriyo cyangwa se ngo baririre abana babo baguye ku rugamba. Abafite ababo baguye muri Congo bakabasha kubimenya baravuga yuko ntacyo igisirikare cy'u Burundi kigeze kibafasha, ndetse nta nubwo bigeze bahabwa impozamarira. Amakuru kandi akavuga yuko abasirikare b'u Burundi barimo kurwana muri Congo batigeze baronka udushahara twabo, ndetse agashirika bute cyangwa se ka prime bari baremerewe n'igisirikare ngo ntabwo bigeze bakaronka. Uyu munsi rero amarira n'imiborogo byari byose ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda hariya mu ntara ya Bubanza. Abapadiri 2 nibo bayoboye iki gikorwa cyo gushyingura abasirikare b'u Burundi. Birigaragaza yuko abasivile batarekuriwe kujya muri kariya gace. Bano bapadiri 2 bakoze ibikorwa byose byo gushyingura bano basirikare babifashijwemo n'itsinda ry'abasirikare b'u Burundi bari bagenwe n'ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi nk'uko amasoko yacu abyemeza. Ildefonse Habyarimana aravuga yuko amarira yari yose ku irimbi ry'abapfuye muri kariya gace. Amakuru kandi akemeza yuko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kunyegeza amakuru yuko abasirikare b'u Burundi barimo kugwa muri Congo. Kuva iyi ntambara yatangira abasirikare benshi b'u Burundi barakomeretse abandi barapfa, ariko kugeza ubu ngubu ubutegetsi bwa Gitega nta na rimwe buratangaza yuko abasirikare b'u Burundi baguye muri Congo. Biragaragara rero yuko bazakomeza gupfa kuko intambara yo irakomeje. Nubu turiko turavugana imirwano ikomeye irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo, aho abarwanyi ba M23 barimo guhangana n'abasirikare b'u Burundi mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Muri kano kanya turababwira ko ibintu bikomeje kudogera mu buseruko bwa Congo. Abarwanyi ba M23 barimo gukozanyaho n'abasirikare b'u Burundi mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Imirwano irakomeye ndetse igisirikare cya Congo cyazanye abandi bacancuro benshi muri kariya gace. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo yongeye guteguza u Rwanda ko izarugabaho ibitero.
ubutegetsi bwa Congo bwavuze yuko nyuma y'iminsi 90 buzatangiza intambara ikomeye ku gihugu cy'u Rwanda nikiba kitaravana abasirikare bacyo ku butaka bwa Congo. Ubutegetsi bwa Congo buravuga yuko buzatangiza intambara ikomeye mu karere k'ibiyaga binini, ndetse ubutegetsi bwa Congo bukavuga ko nyuma y'iyi minsi 90 intambara ikomeye cyane Congo izayishoza ku gihugu cy'u Rwanda. Ibingibi byavugiwe mu nama y'abaminisitire yabaye mu cyumweru giheze. Mu nyandiko yagiye ahagaragara ku mbuga ngurukana bumenyi herekanwamo ko ubutegetsi bwa Congo buzatangiza ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yaho ibintu bitangiye kugaragara yuko Congo idashaka gushyira mu ngiro amasezerano ya Washington, ubutegetsi bwa Congo bwihakanye izi nyandiko ndetse buvuga ko izi nyandiko ari fake news. Nyamara amakuru yizewe aremeza ko izi nyandiko ziri authentique, ni inyandiko za nyazo ziri genuine, ndetse amakuru akemeza yuko Tshisekedi yamaze kubwira abasirikare biwe gutegura ibikoresho n'abasirikare ngo bazagabe ibitero ku butaka bw'u Rwanda mu gihe ngo iminsi 90 yashira abasirikare b'u Rwanda batavuye muri Congo. Ubutegetsi bwa Congo ndetse n'umuryango w'abibumbye bavuga yuko u Rwanda rufite abasirikare muri Congo. Ni ibintu u Rwanda rwahakanye inshuro nyinshi, ahubwo rukavuga ko rwashyizeho ingamba zo kwirinda ku mipaka y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Biragaragara rero ko amasezerano ya Washington yatangiye kugonga urukuta. Congo irimo gutegura intambara ndetse iravuga yuko uko bizagenda kose mu minsi 90 u Rwanda nirutavana abasirikare barwo muri Congo, nta kabuza urugamba ruzambikana hagati y'u Rwanda na Congo. Iby'iki cyuka cyakwega nkwege ndetse no kurebana y'ingwe hagati y'u Rwanda na Congo nibyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru yacu. Ndakwibutsa ko ari ingenzi gukanda kuri subscribe ndetse no gukanda kuri like ndetse ugasangiza abandi ibiganiro byacu. Ubungubu rero ibintu ntabwo byoroshye mu karere k'ibiyaga binini nk'uko nari mpejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo. Ubutegetsi bwa Congo burimo gukora irya nino, burimo kugura indege z'intambara ndetse burimo kwinjiza abasirikare benshi. Hari abakomando ndetse n'abacancuro benshi bakomeje kugera mu buseruko bwa Congo, ndetse bikavugwa yuko barimo gutegura intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Iyi ntambara Congo irimo kuyitegura mu gihe nyamara ubutegetsi bwa Congo bwasinye amasezerano y'amahoro n'igihugu cy'u Rwanda. Ni amasezerano yasinyiwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano avuga yuko ubutegetsi bwa Congo bugomba guhumbahumba inyeshyamba za FDLR, ndetse ubutegetsi bwa Congo bugakora ibishoboka byose imitwe yose irwana ikava ku butaka bwa Congo. Aya masezerano kandi ateganya yuko igihugu cy'u Rwanda nacyo kizavanaho ingamba zacyo z'ubwirinzi, ndetse ubutegetsi bwa Congo bukavuga ko izo ngamba nta zindi ari abasirikare b'u Rwanda bagomba kuva ku butaka bwa Congo. Mu gihe rero abantu benshi bibwiraga yuko aya masezerano ya Washington ashobora kugarukana amahoro hagati y'u Rwanda na Congo, ibintu ntabwo ariko bimeze. Biragaragara yuko iby'aya masezerano byaba byararangiriye imbere ya Perezida Donald Trump, kuko aya masezerano nta cyizere na gikeya arimo gutanga. Uruhande rwa Congo ruravuga yuko rurimo gutegura intambara, ndetse mu byanditse muri aya masezerano nta na kimwe ubutegetsi bwa Congo buratangira gukora. Congo yagombaga gutangiza urugamba rwo guhumbahumba inyeshyamba za FDLR. Ibingibi ndabamenyesha ko rwose ari ibintu bidashoboka. Ntabwo ushobora gutandukanya FARDC na FDLR kuko bamaze kwihuza. FDLR yamaze kujya muri FARDC, babaye igisirikare kimwe, ndetse zimwe mu nyeshyamba za FDLR zinjiye mu bakomando bacungera umutekano wa Tshisekedi. Ibingibi rero ni ibintu bikomeye cyane kuba watandukanya FDLR na FARDC. Ibi ntabwo bizakunda, ndetse Congo ntabwo izabikora. Nubwo yatangaza ko yabikoze ndetse igakora za operasiyo za nyirarubeshwa, ntabwo yabihumbahumbye FDLR, ahubwo yaba yayikingiye ikibaba kuko FDLR zirindani muri FARDC.
Iki ngiki kikaba ikimenyetso cya mbere cyerekana yuko aya masezerano ya Washington atazashyirwa mu bikorwa. Mu gihe kandi FDLR izaba ikiri ku butaka bwa Congo, u Rwanda rwo rwamaze gutangaza ko ingamba zarwo z'ubwirinzi zizagumaho ndetse ko ruzakora ibishoboka byose kugira ngo umutekano warwo ukomeze kuba nta makemwa. Ibintu rero byongeye kuba bibi cyane nyuma y'inama y'abaminisitiri yabereye i Kinshasa, aho inama y'abaminisitiri mu butegetsi bwa Congo yavuze yuko nyuma y'iminsi 90 u Rwanda nirutavana abasirikare barwo ku butaka bwa Congo, nta kabuza ubutegetsi bwa Congo buzatangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Congo buvuga yuko iminsi 90 ihagije kugira ngo u Rwanda rube rwavanye abasirikare barwo ku butaka bwa Congo. Ibingibi rero biravugwa mu gihe u Rwanda narwo rusaba ubutegetsi bwa Congo guhumbahumba FDLR. Amakuru atugeraho akavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gushyira igitutu ku butegetsi bwa Congo ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bashyire mu ngiro aya masezerano. Gusa biragaragara yuko amasezerano ya Washington ntacyo azageraho. Abikweza ivya politike ndetse bakagendera ku birimo kugaragara ku rubuga rw'imirwano baremeza neza ko aya masezerano yamaze kugonga urukuta. FARDC na FDLR barimo gukorana ndetse igisirikare cya Congo kirimo kuzana indege nyinshi, kirimo no kuzana abacanshuro bavuye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abavuye mu bihugu bya Colombia. Aba bacanshuro bose barimo kugera mu buseruko bwa Congo kandi umugambi wabo ngo ni ugutangiza intambara yo kwigarurira umujyi wa Goma, kwigarurira Bukavu ndetse ngo bagatangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Aba bacanshuro rero biravugwa yuko ubutegetsi bwa Congo bwabazanye hari mu mugambi ukomeye cyane wo gushotora igihugu cy'u Rwanda, dore yuko Tshisekedi yagiye abitangaza kenshi ko azashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Mu nyandiko yagiye ahagaragara ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana ko inama y'abaminisitiri muri Congo yemeje ko nyuma y'iminsi 90 igisirikare cya Congo kizatangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'aho abategetsi ba Congo babonye ko bakoze ishyano bakavuga ko bazatera u Rwanda, kandi nyamara amasezerano ya Washington ateganya yuko ibihugu byombi bigomba gukurikiza inzira y'amahoro, ubutegetsi bwa Congo bwatangiye kwihakana iyi nyandiko. Bwana Patrick Muyaya Katembwe, umuvugizi wa guverinoma ya Congo, yavuze ko iyi nyandiko ari fake, ngo ntabwo ari inyandiko y'ukuri. Nyamara amakuru yizewe atangazwa n'abategetsi muri Congo n'ibimenyesha amakuru byo muri Congo aremeza ko iyi nyandiko ari iya nyayo. Ni inyandiko iri authentique, ni inyandiko ya nyayo rwose y'ubutegetsi bwa Congo, ahubwo bisamye basandaye babona yuko batangije intambara ku gihugu cy'u Rwanda, kandi nyamara barasinye ku masezerano ya Washington ateganya yuko amahoro agomba kugaruka mu buseruko bwa Congo, kandi u Rwanda na Congo ibibazo bigakemurwa mu mahoro. Ubutegetsi bwa Congo rero bwatangaje intambara ndetse biragaragara yuko Congo irimo kwitegura intambara. Abigweza ivya politike barabona ko ubushotoranyi bwa Congo bwaba bugiye gutangira ku gihugu cy'u Rwanda. Mu minsi ishize ubwo u Rwanda rwizihizaga umunsi wo kwibohora, Perezida Kagame yavuze yuko abantu bose bagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda bazabona ishyano. Perezida Kagame yavuze yuko u Rwanda rufite ubushobozi bwo kugenda ibirometero 2,000 bakajya kuzimya umuriro aho urimo guturuka. Perezida Kagame yaburiye ubutegetsi bwa Congo avuga yuko barimo gukina n'umuriro. Mu gihe rero ubutegetsi bwa Congo bukomeje gutangaza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, ndabamenyesha ko imirwano ikomeye yo irimo kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo. Minisitiri w'ingabo Guhamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yavuze yuko abasirikare benshi ba Congo barimo gucungera umujyi wa Uvira. Guhamba yavuze ko FARDC iryamiye amajanja muri kariya gace, kandi Congo barimo kurwana n'umwanzi mu buryo bukomeye.
Abarwanyi ba M23 barimo kurasana n'abasirikare b'u Burundi, ndetse amakuru arimo kongerwa muri kano kanya aremeza neza ko imirwano irimo guca ibintu. Abacancuro benshi bamaze kugera mu mujyi wa Uvira, ibintu birimo gutera ubwoba cyane abanyagihugu. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 7 hagaragaye imirongo miremire y'abaturage barimo kwerekeza mu bice bitarimo imirwano, aho barimo guhunga uyu mujyi wa Uvira, bigaragara yuko ugiye kuba isibaniro ry'imirwano.